Evo, taman došao u firmu, došla kutijica, Kastave piše, naravno za kavu. Koliko put vam se dogodi, imate neku opremu, trebate raditi, odjednom prestane raditi. A baš imate teren, baš je frka, imate unajmljeno, ljudi dolaze izvana, unajmili ste brod, nemam pojma šta, konačno je prvi lijepi dan, a vama je oprema stala. I što sad? Shit. Nazovete Primotronik i mi vam pomognemo, ali ponekad ne uspijemo i onda nam pošaljete. Naime, šta se ovdje događa, ne znam ni ja, ali ono što sam vam danas htio reći je, ispričavam se kameri što tako buku radim, znači ovaj mali Kastavejić je prestao raditi. Primotronik je sada ovlašteni serviser za YSI Sontec opremu, tako da ćemo mi to riješiti i on je došao brzom poštom k nama i ide brzom poštom natrag korisniku. Tako da već u ponedjeljak mogu na teren.